umwana ngakiara tiringe mesa uro papa usajure mesa papa mam Mama, omuono boy pena do amanya mesa kama boy pena kuna wana nsi kurangelinge kuwa ya nchumo terera ila kwa ene kwa kota Mikik boda aji boda ya improve tanya iso kana boda buat uniform kamu ara stadang akinya sahabat konya sigita dia Yesu ikansa ichena kaka impo ya kie kabata basaja mangi katata Titolina obomenyo umuche tori aiga tore miwe singani yeto kanyo moche ugocha toganyo Nasinge chewa njakwa nukuwa kwao isi ya wenero moneno itutu kwanira yegweko monyene ili tukuigwa sama gimaito otwalegania singe chuguturuka wakana kale eke gatwanyitiga asore gura kwalugwe chanda chinga chinde echekero ne kanye keiga omono bawo gosemerio konene kuri meyo mwana wa Yesu na ndo bakore kwa batenengu asiringana liao na wetani asonsi kawa mwanaitu kaitugo chakara gukora wasemera kuigena meya Yesu uru mutuli tu amen Dere whatever ngaki before you die and you know one day either afternoon or a morning or evening you will do what you will do what but before you die hide yourself in Jesus Christ amen tutarakwa tuomise nimeangu tuomiso magwaito nimeya Yesu otiararo ekiara ninganeliga niwatabana okomisa magwaito asi Yesu no wancha ekengwanso kya Yesu ekiarweta so musalabana tuande ninganeliga manene watakwete yaisanire tunabana baho korwano wikaliri haleluya ewa ekanale kunya kulige liwano ha okuwise mbya Yesu yomati ekere Yesu tekere ekere omwana utaraise ekere isantamaine omwana kurumaya ligara metenge mitobyansi ngakibye mbiye ekitabu kya Barumi isanaisa to omostari omutamani omabatebanga therefore there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Dani watabana seyon koamiwa tikoli asewali bonsi bare imeyango ya Yesu wakalomo tokaralo mugutano monene bunuyu nani mugasu igu tani murangi ako wana baka nai araegu makiara agendi kwani ngo imusini muri kamoyo lese no chite
Korengere yande ensenya egia daike kelio alikowa asubu ya waye soterene ayani nyore ngenange ni gose ni nyore ngenange ni asegutwa mogoro velio alikowa roko kanapa tenwa suguturia ni nyore ngenange ni gose ekyo mweli kekongo kianzwa sana na kidago keke rontena morore itugabe kumusasima eruchigenange nirachiwe chane ukuba kwakwaye kuiweke ninyore ngenange segutwa mogoro veliowa ikowa loko kanapa tenwa suguturia ninyore ngenange nigose Mutasomi kitabu cha Deuteronomy 33:12 Kumbukumbu la Torati 33:12 ukwelena kwa machi bantu batali kabibungu kunga basta maisha yako sombe bungu to kwake amanya kakimu kwake mudara kubika jiwe so pesa ronoro ngoyo ukuma agakwana igoro yaba Benjamin igonga te madam Rusia imaiki ya inchi kwa sobera na inje kwa ile sekutiani agakwana igoro yaba Benjamin agakwana igoro y'abantu bakurumaki aba Benjamin abana bantu bomonene iwa n'ababisanya bomonene abantu abo bomonene bamenye inse y'obolendi bwaye bale n'obotoelu omonene n'abagitere abaetana ne botambe n'abaragomba menya asamalekaye haleluya iwo ekere ole omusanyo nyasaye ngateba ngaokulinda buya nyasaye nagwetanane abantu batenda sobulimo bati kokani ati abantu batemi yanyo nyugwa ati nyomba kwanyigite bantu bati ati mwatemi nakiyamba kulia yetanyura akulia sawolo au kumbura wakajika kitwatene oyo okuberano abakuruzi kimu kwanyigite umuntu uguta kukulia mabe uyita bali kwasobere yani ngati kulia buya ngati kulia atema abu bale oroleni wa Benjamini na bale nduguya na Nyasaye haleluya iwake mukungu koko genda kiriniki itebyo monene nganaye kuangeta umwana uyu abantu tukumira na njira amaisabe buya ba mwana ubi nande ko kiriniki nando okora naki ongirani ati no abantu bara bakwenda abana bokomu ne buracho biya muri aba buracho wa Benjamini omonena abalende ngatimwegwa buya na kutulenda buya
jitinya sawu yake gati nani mo jitina ba kwani gite kamo uroje brande bujaiga dataka kwa ndo buska ninget ingo tapi ya dionge tia masoya ya gero muberu ina sara saba sigai lakini uroja sae ningana nikongokie kunga hoso go loud in the world and again we only son whoever believeth in him will not do what no to kanyikira bomo nene diwa kamanyi newa mo sekretari watabanga onye tanyisemi kako bantu bamnyamira bacha najitira abakumbura onye tanya sawo yo naitwara wita to cyate Gara uri gaki ngate ni chikwaya abasiriki abarimu barabara babandi ime ya Yesu bakabarimu na bakote maki no bale abataba maimeyo monena David na yokwana yebweka abana batayiwa abataba omumura ekere David omusa cyanyise okunga Solomon akwete Solomon yayibwete na okwale abatabi mumoyo kunga David amon musidai be a man don't get out don't walk out of my steps toka kuwa somo ni David okwera se wanya sai abantu bande ndomo omusata okwa nolengo polisi omukungu tigalo okwendama okubonya nkeke wakora jena leke polisi polisi nagenda wewe jisanchi kukumura ko aso polisi akure wewe jisanchi ko manya yore wewe kubuga woti maniya dade kire yani ko polisi uweka akiate ko somani David ngemuwe kyokense itawe ko runga First Kings ye ko runga abaruti akale yeri tangani wewe kaisa to okungole yeki kumurusha igo mokungu ngeke wate igo yimade bugarigo tiga ye mokungu olia yene simi ine ko kumuku kanyaka Eighty one sonne. Iyo mukungula yetono moja kama. Jaka. Jenabeira ngekogende njere y'abantu bonse bese bako. Iyo urayataka itenabeire kokora. Anye. Nabeira ngekebitiwa. Nabeira ngekuweseye. Ngenda sabantu bese bakuru agenda. Batari kuya nainde iwa lebo nabora agenda na rokola. Bomba sarabora agenda na ndoya. Lakini asaba kule my dear friends to orang lagi. Kali mau kuwete mau kuiran orang. Mokungu toje. Obo mokongu. Ibu David. Lagi aja. Oh mokongu. We orokyo obo monto teneine boro. We orokyo obo monto teneine boronge. Obwa tonsi ayo manenya. Obwa temakego. Alenga. Aha. Obwa tonsi ayo manenya sawa abo chiki. Obwa tonsi ayo manenya sawa abo chikire. Otara se chinjera chiaye. Otara se chinjera chiaye. Lore da machikaye. Emero beriayo somorisha. Ole no libuaye evento gikarasa. Evento kenasa soma. Isaka ngo mogono kwe kanisa se kanisa ya gachire. Maito monto kwale kanisa ya rende buaye abagura bana konera mamuchara. Bate mo bari mo wete takartinga ki. David. Ote nende buye. Kanisa ya sisa tikete economic. Elero abagura wote ni iburi. Babu ngamwanya sae. Baseria bantu. Bate mo bari mo baba wete makatinga ki. David na ikwege tokene ngaki. Mayo mo lisho ya ga nyamira.
Mulisi. Yes, thank you. Yani Nyasaye agokonya. Ebintu mbere bikora yakonya abantu bandi. Urabona sana abayibuli bakwete babe. Diri ndio ngwaye bali kubuli chikuru. Musajja mkuru mukungu. Bonsi. Ngwaye maita bakacho. Kareke nga onye bali kucha kwa moyo. Ngwaye bali kucho. Abana kama kusoma mukuru gwani pake university. Eyo ngwaye ali kucho kwa moyo kiwa siki university. Sasa kake. Muhako yati mukabuya. Unati muka. Oya ole promotion within in Jesus name. Yani kwa kata tela hivi tubios. Nakiata watevi jumi. Otina sama chikanya sai. To basa kuwa chichenya sai. Omo komu wiorokia so busiwanya sai. Mataba dombale kama yetaze atajimukerezi. Teri tinku amagi sikwanyori la egeka. Basata babi mukurugire gasi. Moko tabaninga bona yaidi lolo witu. Ana mama ya. Bosoro. Asa dawani tani tuko menyana monto. Asa kuigumo usiale, asa kuigumo tondale. Apwe ase ehani akutama. Ekiara tachoka inibuya. Wewe. Atuani no bagote. Na tukaro moto ne polisi uno ngeli kumwina wo. Ili wako lota. Oh so ko ti asite tansi ku. Asali kina wine and spirit. Oh teba onye miaka itaidi. Ana so manda kumbona lakini miaka ya yadi. Tantu mundu ngaki abantu bali bakolwe miaka ya yadi yo penda. Imo wasa kulwa so monene. Motiga so monene. Kuna wana nsi kurangeli ngekuwa ya nchuma terera ya. Ikuwa ene kwa. Kota. Ikik. Boda. Aji boda ya improve. Tanya iso kanya boda buat uniform. Kamu ara stadang. Akinya sahabat konya sekretari Yesu. Ikansa. Ijena kang info ya kie kebuata basata mangi ketata. Ada mata bijomi itu. Ada mata masa kuwa sama chiko angu anya sai. Ama chikanya sai to ruo. Bisyo a mangana enkoro ko sa wa ko so maringana igo dalio tokoriga mono ebi kutwa ke au mwaka aiga mari o awatete machiko aye no kwena kwa Yesu roya emburaye toigo to sabenya sai ayerwe eburayo moiko mochenu ase varia pasemerete aiga mario awatete matiko aye nokwena kwa Yesu. Tunaikiri kwa tuatela. David Yumi. Dada ngusingir. Pakangen. Tuau nganya kuruasinya sai. Engke mukau na bana baba tukuro batikala somo nene. Mai tele gungwa mo tabaki kontatigachi. Ngawono abayuni na bana hallelujah. Our parents, they have neglected their obligations. Abayuni watikire melemo yabo bana bakora ekyara omwe oli nyawo tumero omwana omwalimu likako
mwalimu ka usaba mwana kumanyikana kuruzanga kyabuda ko umwana ngatyala tilige mesa kuro papa usagire mesa papa Mama omwana oyo mwapenda to amanya mesa ko bana mwapenda omugeni ukikotaka mwana katiringo omugeni ango biyole ngebecha oyo tuko ngebecha ene mwa okola mani usiarada mati otengera papa ndio chesera omugeni ino omugeni ominto otengera to mwana okumuya kujisukunyu maiga omo epena dona aspirin nyerere bana kumanya bure niwe aliyo kusabebe sakija alia yo ona ko ingo kora ya mungu noli kubale kanjeka David aba muraba minu naye umungu no Eunice ebintu bire 10 biko ero mu bya gukubwa ekama when you disown your parents Goma kiasi baliwe ekero kuanga mwebulyo kitabu kemerengani 23-22 otabanga oyiweso oyo konyorete nane to chai nyoko ekera konamaki akotire otabimu baise ke bakungu abati propose nyakobyaru yo nena aleketiri alengene Motorano kuhangira byane dange roko moira onyo otire onyo ruwali oko moira na no musunera nia ko baterani ningo nyago kuragi David Mito moye no mongilo yo abatona manganawe atagena abato kusaniwa dagetuki Morede kabisa abakumura abada abangiti pi omungina naye okanyika yagere ne petrol station asigere ali kujugedu mata bagina bali kota mainga ga mwako ga ne petrol station kere ga ruwende di chaka ike tuki ko geta ko tane nyange kiagara mamuta eta koliti Bagina berapa kau nomor hosi nomor, tapi kalau sekarang, hukum ini leket di dua TV, bagina berapa bangkit, aja tu mana gue jauh, apa beda kita dia kapun mami 24/7, bulan itu nama aku ne, nah kini orang gua murah, Koma, yo aleki. Koma nyoko kurangi. Bino ya tadagi. Nyoko kurangi. Na kamwana ba ko manyana ka bongo. Tano ndore yime. Ako tena toy bueti betara dagi nonda. Iwate Mito ya sawa konya na ba mino. Mamanya somo le ndo monene andi mole ndo mungino ya era jawa kora maki kurendeka uso wantai boy omo eliyo yuaki omo eliyo ko ile ya Yesu do oitalena na Yesu ane oitale ya kaenga eli akabe oitalena ile ya Yesu o mete na ine siko ya ye ugimambo katikati mboino Yesu iga nero kwete ni baganyito bigakora wote kukuliriri kana kale bona yao ile ngoli ugimwangu weito bona ugimwaito ndo iseme ale tono mogoko abatabanga to bwate confidence even though we die now we have hope na ntoboke asubwe mabwani
obugima bwawo obisembeya Yesu ono mwali oyo kati kanyika etabu ekurukunga Yohana isano 28 kungudi moyani digejakan Timbo kumia saya. lagi ada lagi aha Nakiesa ngote. ingakiesa ngare ngochere Ekera abantu bonsi barase timbe. ekera abantu bonsi bari merendo kieke timera Bara igwe bari yobiriayo. weli byaye Abana basoke. n'abana basoke Abale ko parama yaso ko bokuwa ko bogima. abana bokorama yasoko bokuwa kobogima Abali bale ko parama baso ko bokuwa wekina. bokuwa kale ojo kwategerami okubokuwa yotu abakoto wanda kwene sae nawo kasuku mabali iwe okwete babe abakupi tabati kasemelipi kuna wana akiyamba wo emalika watabanya sema ki we are fearfully and wonderfully yani tutongire byapya mani twakona kana rogo beronyesa kwaito tayo yowo okubutege tutu choko biru okubutege tutu nimonga tuliga kike kuyigatia kwa mundu kutire bwe kali kutire ngaki babo samba nakyo musaliye ndo kyabanga oyire aine steward obutenenera mwana tuliyo okuna kobeta onochata kenyo niyo yarane jego bono kubekegera kamati kuchiyoti asonge mwana okwali mutali abantu bamuti kubeka ebintu bitega gose kanyabwo beturogete nangola foto yayo kwale mondo nante mwa boyo ati nanje kedi nyancho kwa mano kulinde nduyo kanta kuline simiti ngali buchina bano momero no yo momero wela manyene ko karana ogo cha momero yo igati acho ko ro mwamu nandega kabo mwamu bantu bali batanga ete ngojole kinyeke baguno mosogo komera kitandara ko sentu erabu bono orabete enusu okwane eke musi orabete oro mosonge enusu bali bali kwanja twebise meyo monane wana baseni meya Yesu ero mutoli eba aya tumwe ndokurushike titi tukuri bakaya muwe abangira muko ngusalimura matanga ora Bakamororera amabebe na bakamorora endoki dalia mabera ingibaro aha nakomolemia asengencho y'amabanyo. bakamoremia asama bali anorate aha Nakero yo maka mwachi besa. ile rai kale mo yuri ke ne kibara kwata na kwa ya mabebe bali ko semba ko mwangu Ndio kurage. Bakamara lagi. Bara biya jage. Bamura bamu. Dawa sikaba mu akamago teki. Okay, ngesan.